Pao Jisu Kumaria Bukoi to Kumi Chong Blade the Dwana Kabanda Chigino Pop Mental Kapor Kishingap Chingi Amen Kublai Kumaria Kabadap de Chingaye Utrai the Mat Pala Kurkuya Para de Gikantai Malakurkuya Slok Pochong Pao Jisu Kumaria Bukoi to Kumi Chong Blade the Dwana Kabanda Chigino Pop Mental Kapor Kishingap Chingi Amen Kublai Kumaria Kabadap de Chingaye Utrai the Mat Pala Kurkuya Para de Gikantai Malakurkuya Slok Pochong Pao Jisu Kumaria Bukoi Kumi Chong Blade the Dwana Kabanda Chigino Pop Mentabra kapor chingap chingi amen. Kublai kumaria kabdab de chingaye. Utrai de mat pala kerkuya pana de ikintai. Malakar kuya slok pochong pao jisu. Kumaria bakoi kumi chong blai tuana kabda chingi kinopop. Mentabra kapor chingap chingi amen. Kaburam hauk pabra kun mram simakoi. Kumadalong kabamaning kong kumsumentar barabor shinam lachinam amen. Kokumi bakoi chen shapanga kin mongo kun chongpa hagran lo changaba pentmayanga. Hagaching maya kabalai tungin perkat chapang. Kajing ja yo jisu hagatempel. Haganega chimia dengan doa kerpang na kapanta ki bapang basitam ki bathia ke hospital ba pher ki bathia ki ingkesem bat khamtam na kapanta paro kitu ki bawan hang ni menta kasngi ai bo jisu ni osnga ke ching doa chingki bat kenio no ya kata ke chingko chingkhia ka bapura ko pa chingi ubav neng kalong ko khoi ka keteng chongme kanwan ke hima chongme kanong ko mon chongme ha ka khndo ko ba neng to ai ni menta ka chinbam chingi ka bala kasngi Batu maaf ni kering kang chingi, kumbang rui maaf ke bless ni wengi, marwala lamingi shoy chipin shoy, Andrei to plat ni na kabasniu amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye, utray mat pala kerkuya panap na gigantay, bala kerkuya sok po chong pao jisu, kumaria bakoy to kumishong blay didway ng ta chingi ginopop, mentab na por gachingap chingi amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye, Utray na mat pala kerkuya panap ng gigantay, bala kerkuya sok po chong pao jisu, kumaria bakoy to kumishong blay didway na kabanta chingi ginopop, mentab na por gachingap chingi amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye, utray na mat pala kerkuya panap ng gigantay, bala kerkuya sok po chong pao jisu, Kumaria bakoy to kumishong blay didway na kabanta chingi ginopop, mentab na por gachingap chingi amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye, utray na mat pala kerkuya panap na gigantay, bala kerkuya sok po chong pao jisu, kumaria bakoy to kumishong blay didway na kabanta chingi ginopop, mentab na por gachingap chingi amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye, utray na mat pala kerkuya panap na gigantay, bala kerkuya sok po chong pao jisu, kumaria bakoy to kumishong blay didway na kabanta chingi ginopop, mentab na por gachingap chingi amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye, utray na mat pala kerkuya panap na gigantay, bala kerkuya sok po chong pao jisu, kumaria bakoy to kumishong blay didway na kabanta chingi ginopop, mentab na por gachingap chingi amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye, utray na mat pala kerkuya panap na gigantay, bala kerkuya sok po chong pao jisu, kumaria bakoy to kumishong blay didway na kabanta chingi ginopop, mentab na por gachingap chingi amen. Kaburam hauk pa barokun maram simakoy, kumba kalalang hakabaman ko kumsimenta para po chinam la chinam amen. Kukumi bakoy chin shop hangagring mong kunjong pa, hagadunod siya nga babantamayanga. Hagaching maya kabasaw tingin perkat syapang, kamaria kaya kendo yaw jisu hakalinti siya ulum kalbari. Hagan igaching maya tingin pucing mukerpang na kabenta kibru kimensim balaklano na kanika pertay. Kanang ba maki kindubla banyono igaching jathay bum jukut habeneng kokpa chungi ba beneng kalong ko bakoy te kerteng chungme kanwan kay ma chungme kanong ko mo chungme ha kano kumba beneng to ay ngi menta gachin bam chingi ka bala kasngi batama bingi kerengkan chingi kumba gri ma ki bless ni ngi marwana lamingi shoy chipin shoy Andrei to plat ingina kabasniu amen. Kublai kumaria kabadap na gachingaye,
Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kaburam hak pabra kun mam sim bakoi kumala long kabamli kong kapchimata barbar chinam la chinam amen kokumi bakoi chin shap hanga kimong kun chongpa hagano changa patmayanga hagaching maya kabasan tungin perkachpang ujisu iya phalor kading phna Hakani ke jimayang in bojing mukar pange na kabanta kajla jungi kamtame na kabanta kibriu baro kibamdan hagajing suk aling ba dagajing salim jong kamaria thisti pamangi ngindubla banyo egajing suk kapapura padbag ngindubla bania eid markeliang kukpa jungi uba bneng kalong bakoi kateng chungme kanwan ke hima chungme kalong kaman chungme halakno kumba bneng to ayu mental chingam chingi kabala kasni batu ma bingi kringkang chingi kumagri ma bless ni wingi berwat alam ni sha chingdun choy handai tapala ni na basniu amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen Kublai Kumaria kepada kecingai Utrai mat pala kerkuya pana bagi kentai mala kerkuya sok pochong pa Jisu Kumaria bakoi kumi chong blai titwana kabanta shi kinopop menta berkapor kecingap cingi amen
Kublai Kumaria Kamadap Tagachingai Utrai Dhamat Phala Karkuya Pana Pinkantai Bala Karkuyo Sok Pochong Pao Jisu Kumaria Bukuy Kumi Chong Blay Dwana Kadachi Pop Mental Brakpor Kachingap Chingi Amen Kaburam Hau Pabro Kun Ram Simbakuy Kumbala Long Kabamaning Kong Chumental Barabor Chinom Rajanum Amen Kukumi Bukuy Chan Shabanga Kidimong Kun Chongpa How to Lu Changap and Tamayanga Hagajing miya kabandrew tung perkasya pang kamaria kaptiang ya kamet yap jong ujisu hakikti jongka hagani gajing miya tung doy kerpang na kabenta kibato kibatoy kikun swat kikun rangli kibashitam kibasham janjar ay ba kamaria thisiti kandup ton rangkat patki patkan petingan yaki kokpa chingi Ubab neng kalong bakuy kateng chungi Kanwan kihima chungi kalong kaman chungi hakando kumbab neng To ay ngimitagi chingwang chungi kabala kasi Batu mapingi keringkang chungi Kumbang iringi mapi kibales niwingi Warwadalami syag chingpun syoy Handray to palad ingi na kabas niw amen Kublay kumaria kabadap taga chingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor chingap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor chingap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor chingap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor chingap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor chingap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor chingap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor chingap chingi amen Kaburam hapa brakun ram simakoy Kumbag lalang kabamanin kong kumsumanda barabor chinam la chinam amen Kubi bakuy chan syabang akidin mong kun chong pa Hagadunur chingap pentamaya Hagajing maya bahinyaw tingin perkat syapang ya kamet yap jong jisu latep hagajing tep batamay hagani gajing maya ngin po ching tmuker pang na kabenta kinong pop pakindup kala kabamun ko kapa chingi Uba baning kalong bakuy kateng chumi Kanwan kay ma chumi kalong kamon chumi hakando kumba baning To ay ngimita gaching bam chungi kabala kasi Batuma bingi keringkang chungi Kumbang iringi mabi kabalas niwingi Barwadila bingi siya gaching pansyoy Handray to palad ingi nakabasniw amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy di kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor kachingyap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor kachingyap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy di kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor kachingyap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye Utray dan bat pala kerkuya panap lengi kentay Bala kerkuya sok po chong pao jisu Kumaria bakuy di kumi chong blay Tadwar na banda chingi kinopop Mendaw na kapor kachingyap chingi amen Kublai Kumaria kabadap tagachingaye
Utrai dan bat phala gar kuya phana brinkin thai bala gar kuya sok po jong phao Jisu Kumaria bakhuy kami jong blay durwani ka banda chingi kinong pop mentab da kapor ka chingi ap chingi amen Kublay Kumaria ka badab da ka chingaye Utrai dan bat phala gar kuya phana brinkin thai bala gar kuya sok po jong phao Jisu Kumaria bakhuy kami jong blay durwani ka banda chingi kinong pop mentab da kapor ka chingi ap chingi amen Kublay Kumaria kabadap taga chingaye Utray dan bat phala gar kuya phana brinkin thai bala gar kuya soga ko chong phao Jisu Kumaria bakhuy kami chong blay tudwai ka banda chingi kinong pop mentab da kapor ka chingi ap chingi amen Kaburam hau pabra kun ram sim bakhuy kumala long pamling kong kum chum mentab ra bor chinom la chinom amen Kukmi bakhuy chan shabanga kidin mong kun chong pha hagarunu changa penthamayanga Kalitini jong kami besnosen ei kutrai tu isnei Kutrai tu isnei ku Kristo isnei Ku Kristo isnei kutrai tu isnei Kutrai tu isnei ku Kristus ngabingi Ku Kristus ngabingi ku Kristus ngab isnei yingi Ku Kristus ngabisnei ingi ku blai ku pana beneng Tu isnei ingi ku blai ku nong penim kaperteng Tu isnei ingi ku blai mensim bakhu Tu isnei ingi ku trinity bakhu yuai blai Tu isnei ingi ka jubab kalong tudwai ne ka benta jungi Tudwai ni ka benta chingi ku Maria bakhu balapun klempop tendrai Tudwai ni ka benta chingi ku kami bakhu jong blai Tudwai ni ka benta chingi ku kami ukris Tudwai ni ka benta chingi ku kami unong penim Tudwai ni ka benta chingi kami besnosi Tudwai ni ka benta chingi ku kami ba isnei Tudwai ni ka benta chingi ku kami ba shitom Tudwai ni ka benta chingi ku kami ba sngo marwai Tudwai ni ka benta chingi ku kami ba syakantat Tudwai ni ka benta chingi ku kami ba ladung da usum ka jing sngosi Tudwai ni ka benta chingi ku siem ki martir Tudwai ni ka benta chingi ku kami ki ba shem jinjar Tudwai ni ka benta ku chingi jing tingen ki ba sngosi Tudwai ni ka benta chingi ku nong yarap ki ba duk Tudwai ni ka benta chingi ku nong yadai ki ba la sya ino ben Tudwai ni ka benta chingi ku nong kan pham ki ru kan thai ki kun swet Tudwai ni ka benta chingi ku jing kot ki ba pang Tudwai ni ka benta chingi ku jing kermen ki ba shitom Tudwai ni ka benta chingi ku jakari ki ba patling Tudwai ni ka benta ku chingi jakari ki nong pop Tudwai ni ka benta chingi ku jing kermen ki ba du jing kermen Tudwai ni ka benta chingi ku kami ka jing isnei Tudwai ni ka benta ka chingi jubab kalong pelat yingi na ka jing sniu Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing duk jong pha shing ot ya Bethlehem Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing so si jong pha habaya tholu pau simen Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing petri ba so si jong pha she Egypt Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing khuslai jong pha haba phawat yo khun bala ja temple Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing khuslai jong pha haba phayo i yo khun ba sha ban ben Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing ting bat ka jing khuslai haba khun jong pha sha kem Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing shitom jong pha bala penlong da ka jing shat kalau Judas pat ka jing len Petrus Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing yakendo basngosi baru Jisu hakalenti ding phna Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing lanot ba ka dono jong pha ka shitom haba sha sanar phna Jisu Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing pisa ba ka jing ya pu Jisu Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka watlam ka jing susi ka basam lingba ka dono jong pha haba kiladung yau Jisu da usum Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing lenyare ka media bu kun jong pha bathia shadem jong pha Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing susi bakrao ka jing tap u Jisu Pelat ingi na ka jing sniu lingba ki ummat ki batu nya ka bentau kun bai e jong pha Pelat ingi na ka jing sniu lingba ka jing pendam jong pha ka mon jong blai ka jing susi baro ko sim ka jing suk Pelat ingi na ka jing sniu ka jubab ka long ni shanya pha Gishanya pha ha ki jing tenjo jong ni baro Gishanya pha ha ki jing pang jing shitom jong ni baro Gishanya pha ha ki jing susi ba jing la not jong ni Gishanya pha ha ki jing don kam ba jing kerdo jong ni Gishanya pha ha ki jing ting ba jing ma Gishanya pha atmir ka jing yap Gishanya pha ha ka singi sha bishar Gishanya pha ukulang bradu play ba kin no ki pop ka pertheng Tuma pingi kutrai ukulang bradu play ba kin no ki pop ka pertheng Tusunga bisneingi kutrai ukulang bradu play ba kin no ki pop ka pertheng Tuisneingi tungin ya duai ni garpat yami kudra Jesus Christ ba ka Maria thisti ba kho ka kami jong mi ka ba sha dung da ka wa lam ka jing snusi ha ka jing sha shitam jong mi kan garpat ba men isne yangi menta ba ka por ka jing yap jungi Amen
Ngiro emigo Jisu. Ngiro emigo Jisu. Imani emigo Jisu. Imani emigo Jisu. Ipendan burom emigo Jisu. Ipendan burom emigo Jisu. Ngiainam emigo Jisu. Ngiainam emigo Jisu. Sungabhayeng. Ngiro emigo Jisu. Ngiro emigo Jisu. Ngiro emigo Jisu. Ngiro emigo Jisu. Ngiainam emigo Jisu. Ngiainam emigo Jisu. Ngiainam emigo Jisu. Ngiainam emigo Jisu. Ngiro emi abakopa. Ngiro emi abaku. Ngiro emi abakopa. Ngiro emi abaku. Ngiro emigo trai Jisu. Ngiro emigo trai Jisu. Ngiro emigo trai Jisu. Ngiro emigo trai Jisu. Ngiro emigo mensimba khut. Ngiro emigo simba. Ngiro emigo mensimba khut. Ngiro emigo simba. Ngiainam emi abakopa. Ngiainam emi abaku. Ngiainam emi abakopa. Ngiainam emi abaku. Ngiainam emigo trai Jisu. Ngiainam emigo trai Jisu. Ngiainam emigo trai Jisu. Ngiainam emigo trai Jisu. Ngiainam emigo mensimba khut. Ngiainam emigo simba. Hallelujah. 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 Yero itrai. Yero itrai. Ainam itrai. Ainam itrai. Burom itrai. Burom itrai. Mani itrai. Mani itrai. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngiroy mi abakupa. Ngiroy mi abakupa. Hallelujah. Ngiroy mi abakupa. Hallelujah. Ngiroy mi abakupa. Ngiroy mi abakupa. Ngiroy mi abakupa. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Ngiro mi trai Jisu. Ngiro mi trai Jisu. Hallelujah. Ngiro mi trai Jisu. Hallelujah. Ngiro mi trai Jisu. Ngiro mi trai Jisu. Ngiro mi trai Jisu. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngiroy mi mensimba kun. Ngiroy mi mensimba kun. Hallelujah. Ngiroy mi mensimba kun. Hallelujah. Ngiroy mi mensimba kun. Ngiroy mi mensimba kun. Ngiroy mi mensimba kun. Hallelujah. Ngiroy mi Trinity. Ngiroy mi Trinity. Hallelujah. Ngiroy mi Trinity. Hallelujah. Ngiroy mi Trinity. Ngiroy mi Trinity. Ngiroy mi Trinity. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.
Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, Yeroi mig Jesus, I name me, hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Naga gospel jong Matthews kelanong kabakat way kadukot arpo pra kaong tuan syanga pi baro ki basitom mat ki bakya jingkit pat ngangan penjat haj epi komen ko para gilawan hagani kecaka yole sedon ki parlok ki bagala khot ingi banwan shekani kecaka handai dei ujisu bala khot ingi banwan shekani kecaka hagani kesingi dei ke jingtmu ke babaha ke jongi pa ujisu la yu ingi ba ula ailat ingi banwan shekani kejaka baniro ban pendan buram yau blei kupa blei kun blei mensim bakut kumbana kitab Isaya kalanong sau pulai ke dukot arpoi ke ong kipat bangala thau na ke bantai ala de kin sarwaya ro yanga komen ko para ublei ula thau yangi iwai pa iwai ke jingtmu kalong bamangingin yaro ngin pendan buram yau blei kupa blei kun blei mensim bakut komen ko para hagani ka klip mat sa sisian tungin yaro ngin pendan buram yau blei kupa blei kun blei mensim bakut ta ke jing roai yaro itrai yaro itrai yaro imi abakopa yaro imi abakopa yaro imi gutrai jisu yaro imi gutrai jisu yaro imi kumensim bakut yaro imi kumensim bakut hallelujah 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 yaro 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 itrai yaro 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 itrai ainam 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 itrai ainam 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 itrai buram 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 itrai buram 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 itrai shanya 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 hudrai shanya 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 hudrai it hudrai it hudrai kermen 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 hudrai kermen 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 hudrai hali hali hallelujah halil hali hallelujah hallelujah hosana hallelujah hosana hallelujah 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 hallelujah
Yang i Jesus
to pen kia yang i Jesus to pen kia yang i Jesus hallelujah 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 Komen ko para hak ni kaklep mat. Tungin penjajah ladi. Tungin pusan ladi. Bunsen gila ong yu Jisu. Ku Jisu ngai i jami. Henry i tang dakan miang sentur. Bunsen ki kam ki jongi ngila da kumwei. Bunsen ngi ong yu Jisu ku Jisu ngi i jami. Ngashania ami. Nga IT ami. Hakani ka klip mat. Tungin IT pura ladi hau Jisu. Ai bau Jisu hakani ka singi un shimti pura yangi nadu kli du kejat kam tam ba mangingin la. Shishaban shashkore tin ka jongo play ka bangin sayo sngo. Komen ko para tungin ong yu Jisu. Ku Jisu nga i jami na do ko donot. Nga IT hami yala ka mansim. Tu shimti yang aku Jisu. Komen ko para hakani ka klip mat. Shua pangin sayo sngoy kaktin ka jong play. Tungin khot yo men sim bakhoy. Ba umen sim bakhoy nuan hiara lor chingi iway pa iway. Umen sim bakhoy nuan ban hikay ngi. Umen sim bakhoy nuan ban penshay ki jing mo jing perkhat chungi. Umen sim bakhoy nuan ban pensle ingi iway pa iway. Umen sim bakhoy nuan ban sanret ingi da ka bor chung o. Komen ko para hakani ka klip mat. Tungin khot yung minsim bakhoy pa minsim bakhoy wan hiara lor jungi iway pa iway. One minsim bakhoy one minsim bakhoy one minsim bakhoy One man simba could 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 man simba could man simba could Simba could one, Simba could one, Simba could
one man simba kuiwan, 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 one man simba kuiwan. Men simba kuiwan, men simba kuiwan, men simba kuiwan, men simba kuiwan. One Jesus Christ, 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 Men simba kuiwan, 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 men simba kuiwan. Bible convention, those who are helping the priests, justice, catechists, the church staff and the policy, by the power of the word of God, we bind and cast down the outside darkness, satanic powers, causing difficulties, and look for God's children to attend the retreat and receive healing and deliverance. By the power of the five wounds of Jesus, and by the wounds in the right shoulder of Jesus, we destroy the powers of darkness, giving difficulties for the people to listen to the word of God with an open heart and pray from their heart for the faith. By the power of the Holy Eucharist, and Jesus celebrated, and the Holy Eucharist that celebrated all of those days, we bind and cast out the outside darkness, evil spirits that are not allowing people to make good confession in order to receive healing in the spirit of the mind, emotion, and in the body. By the power of the suffering and death of Jesus on the cross, we bind and exorcise infernal enemy, diabolical legion, assembly of sects that are both for mad weather during the days of this convention. Let the power of the resurrection of Jesus set you free from all evil forces that are at work against the prayer services, healing and deliverance ministry. By the power of the precious blood of Jesus, seal this church, the compound of this church, the entrance of this church, and destroy all the satanic powers, his hidden and unknown presence and works. Let the power of the precious blood of Jesus protect this church and all those who are attending this Bible convention. By the power of the sign of the cross, we bind and cast down the outside darkness, eternal fires of hell, all evil powers speaking against this ministry and working against this ministry and leading people away by evil desires, inspiration, ideas and temptations. In the name of Jesus, we order and command you, satanic power, never return again to torment God's children. In the name of Jesus, we bind and cast down demon spirit that stands as a block for receiving healing in the soul, in the mind, emotion and in the body. In the name of Jesus, we set you free from sin and curses that stands as a block for receiving healings and miracles in your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit. You are welcome. One comensium bakoi, hapadeng jangi. Take complete control of this Bible convention. Shimdi pura yangi iway pa iway bat kanega Bible convention. Holy Spirit, be with us always. Comensium bakoi don lang bat ngi ban la kapor. Lead us and guide us. Yalam lindi yangi betin lindi yangi. Oh, Holy Spirit, let us do all the activities and services together. Comensium bakoi yarap yangi ban le man le ki kam rengkat bat me. Holy Spirit, we assure you, the ministry of healing and deliverance are yours. Comensium bakoi ngi kular babaro ke jingoy jingkia bat ke jinglai loit ka wan lemba ka bor jame. Holy Spirit, we pray you to activate, manifest and demonstrate the healing and miracle working power. Comensium bakoi ngi pinkiyim yakata ka bor ban pinkoi pinkia bad ban palai lut yangi. Let everyone experience your presence and your power. Baro ki kun ki badon hangne ai bakinang yo ma dia ka jingdon jame bat ka bor jame hapo jongi halo jongi. Come, Holy Spirit. Wan comensium bakoi We long for you. ngitrang yame We thirst for you. ngitrang yame We can do nothing by ourselves. ngimla ban le ye kalem ame comensium We bakoi need your help. ngidon kam yame comensium bakoi Come, Holy Spirit. wan comensium bakoi Come, Holy Spirit. wan comensium bakoi Help us in our helplessness. yarap yangi ha ki jing the lord jongi Come, Holy Spirit. wan comensium bakoi Here we are, your children, ngidon hangne ngiki kun jame waiting for your presence and your power. ngiap naga binda ka bor bat ka jingdon jame hapadeng jongi Let everyone experience your healing and miracle working power. ai baro ki badon hangne ki niya madi ka bor pin khia jame Come, Holy Spirit. wan comensium bakoi Come, Holy Spirit. wan comensium bakoi Come, Holy Spirit. wan comensium bakoi One man say what we want. 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 Let's see 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 what we want. One Jesus is one. 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 Jesus is one.
kuivan, men simba kuivan, simba kuivan, men simba kuivan, simba kuivan, men simba kuivan, men simba kuivan, simba kuivan, Jesus praise one, 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 Jesus praise one. Please be seated. Ska baban siang. First Corinthians chapter 14 verse 1. Kashiti beningkong siya Corinth kabakat sao. Let love be your greatest goal in life. Totrang ningkong iya kajingi to angnudru banyo iya kasap na umensiam. Let love be your greatest aim or goal in life. Totrang ningkong iya kajingid ha kajingim kajambi. Hallelujah. 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 Saint Matthew chapter 22 Ha ka gospel jang Matthew kaba arpo ar. verses 37 to 39. Bad ka dekot ar laipo hinyo hadu laipo kindai. Jesus said to him, Ujisu ulaong yawu. you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pide ben yid ya utrayo blay jambi daga donu jambi baro daga mensiam jambi baro daga bor jambi baro daga jingmud jambi baro. This is the greatest and the first commandment. Kane kalong ga hukum bakrautam. The second is, you shall love your neighbor as you love yourself. Bad ya hukum baar ka bau jisu la ben rap kalong pide ben yid ya la upara jambi kumba ya ladehi. Love the Lord your God. Yid ya utrayo blay jambi. Love your family and your community. Yid ya kiinga sem jambi bad ka imlang salang jambi. And love yourself. Bad yid ya lade. Love is the healing remedy for the soul, mind, emotion and body. Kajingit kalong ka bor ba pen koi pen kiam met bad men siam. Love is the healing medicine. Bad kajingit kalong ka dawai ka ba pen koi tiangi. Love your God. Id ya utrayo blay jambi. Fall in love with Jesus. Id ya utray Jisu. Let love be manifested within ourselves. Ay ba kajingit kanang pau ha kajingim jangi vay pa ivay. Be filled with love. Dab daga bor jang kajingit. Hallelujah. 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 How can we love Jesus? Kumno ngilaban yid ya Jisu. By knowing Jesus personally, by reading the Word of God. Ha kaba yamad ya Jisu shimet nang daro da kaba pule ya kaktin utray. Ngilaban yamad ya Jisu. If we love someone, we like to know about that person first. Larang istang banid yano ngi persyang ban tip siya pang jongita kambun ha kajingim jongi. We like to listen to that person. Ban ngi kuaro ban ngab ya tay beryo. We like to be in the company of that person. Ban ngi kwa ngi trang ro ban don lang ba di tay beryo. Mary of Magdala Ka Maria Magdalena fall in love with Jesus. kalay iit kadu kata ya Jisu kalay yabbij badu Jisu. Sitting at the feet of Jesus, Ha kabasyang hakakijad jang Jisu. she fall in love with Jesus. Kalait palat ya Jisu. Martha, the elder sister, got annoyed. Kamarta kahimen jang ka kalas ngawit iya ka. And Jesus said to elder sister Martha, Badu Jisu laong ya kahimen jang ka Maria kamarta. Martha, Martha, you are annoyed and worried about many things. Marta
piksngau ko salai halor bon kie barra. Mary has chosen the better part. Kamaria kalajid ya kababahatam. What is that better part that she chose? Kaya kata kababahatam kabaka Maria kalajid. Sitting at the feet of Jesus. But kalajid ban shong hakijat jungu Jisu. She fall in love with Jesus. But kalayit toin ya Jisu. And she was filled with Jesus. But nangda kaladabda kabor jungu Jisu. She received the love of Jesus. Kalayopidi ang kajingi jungu Jisu. And all that was evil in her burned away by the power of the love of Katba Jesus. kaladang kalastang ban roy hakajingi do Chris baro ke jingsiniu kilapet jingai na kamet kapa na kamen siyam janga. It is the love for Jesus and receiving the love of Jesus that heals our soul from sin and sickness and from evil spirits. Kadai lamba ke jingi do Chris but ke jimpidi ang ya kata ke jingi ke jungu Jisu Chris ha ke jingim jongi ngilaban yo jingko jingkia met but men siyam. Hallelujah. 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 By knowing Jesus personally, Da ka ba tip ya Jisu shimet. how can we know Jesus personally? Kumno ngela ban tip ya Jisu shimet. By reading the Word of God. Da ka ba pule ya ka tinutray. Memorizing the Word of God. But ngide ban nang ban pule lindat. But nang duway lindat ya ka tinutray. Listening the Word of God. But ngide ban shashkor ya ka tinutray. Studying the Word of God. But ngihapan perlut por ban pule ya ka tinutray. We can know Jesus personally through reading the Word of God. Ngila ban tip ya Jisu shimet tang ladang ikloy ban pule ya ka tinutray. Talk to Jesus. Ya karen badu Jisu. Pray to Jesus. Duway haw Jisu. Listen to Jesus Shashkor ya Jisu. in our personal prayer. Haka jingim shimet haka jing duway jongi. Every day we must find some time for personal prayer with Jesus. Mangas ngide ban lapor ban duway shimet badu Jisu. And have a good relationship with the person of Jesus. Bar ngide ban te ya ka jingade kabas kem badu Jisu. Sometime we come for prayer. Tenteng iwan ban duway. We attend the Bible conventions. Ngi shiminda haki Bible convention. We have loud praise and worship. But ngi ngutan na ban duway ro ya utray. We do everything. But ngi lena dang siya dong. We do so many spiritual exercises. But ngi shiminda habon gi kamen siyam. But may not be having personal relationship with Jesus. Henry ngimpat laban don ka jingyade shimet badu Chris. We may not have a personal relationship with Jesus. Bahan ngimpat laban don ro ke jingyade ba jan hadu kata badu Jisu. What hadin bangile kum gini ki jing duway barra. It is not enough that we go for confession, we go for Holy Eucharist celebration or community prayer. We should also have personal relationship with the person of Jesus. Tangka jing duway, tangka jing snapla, jimpla pop, bat ka jing shiminda Eucharist bakuin marwe, kanum pelong yang iban roy. Henry ngide ban trang banya jan siya kasenda jongu Chris. If we love someone, we like to imitate that person. Ladang istang ban id yano ngistang ban budin bat butineng ya utai beryu. If we love our own parents, Ladang istang ban id toin ya kikimigi pa jongi. so we like to imitate their qualities, their nature. Tengistang ban butineng suki ya ka jinglong jongkiru. Jesus is love. Ujisu ulong ka jingid. If we love Jesus, we will imitate Jesus and his love. Ladang istang ban id ya ujisu. Ngistang ban butineng ro ya ka jingid jongu Jisu. Mad ngiru ngistang ban id. By loving Jesus, loving our community members, family members, and ourselves, we become another love. But hakabangil idya Jisu ngistang ban idya ki himmen ki para jongi ya ki bahinga sem jongi ya ki para marjan jombi hakata ka dur suki pasuki ngin kalla long ka jingid hi. When we become love, we become another Christ. Habang ikalla long ka jingid ngikalla long uway pa tu Chris ha ka jingim jongi. If we love Jesus, we will imitate the nature of Jesus. Ladang istang ban idya Jisu ngistang ban bodro ya ka jinglong jongu Chris ngi bot teneng ya ka jinglong jongu Chris ha ka jingim ka jongi.
Jesus is love. Jesu long ka jingid. Jesus is holy. Jesu long ubakoy. Jesus is righteousness. Jesu long ka hawk. Jesus is obedient to his Father. Jesu la kongo lenteria upa jongo pa baneng jongo. And we will definitely imitate this nature of Jesus. But katikana ladangi idia Jesu ngi bodro yakini ke jinglong jongo Chris. By loving others and loving oneself, we are created in the image and likeness of Jesus the Creator. Daka ba idia u Chris, daka ba idia ki way ngidang yo madia ka dur ka dar jongo Chris ubala bala yasrim badngi bala taw yangi ha ka dur ka dar jongo pa. We are created in the image and likeness of Jesus. Bado ble ula taw yangi ha ka dur ka dar jongo Chris. When we love our brothers and sisters, we are loving Jesus who created us in his own image and likeness. Habang istang ban idia ki himmen ke para jongi istang ban yasrim dur bado Chris ha ka bau Jesu la taw bad pinya de dur yangi. When we love ourselves, we are loving Jesus who created us in his own image and likeness. Habang istang ban idia la de istang ban bud tinneng yakata ka dur ka dar ha ka bau ble ula taw yangi. Loving ourselves is not selfishness. But jingid yalade kam de ka jingkuan yalade. We love ourselves because we are created in the image and likeness of Ngi Jesus. id yalade namar ngi don hapo jongi ya ka dur ka dar jongu Chris. Badu ble ula taw yangi ha ka dur ka dar jongu. Hallelujah. 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 All our spiritual exercises that we do must be out of love of Jesus. Mallaki kam mensiam kabangi shimmenda kadeben mi namarba ngi idia Jesu. Otherwise, we will feel full of emptiness within. Lem gom dang insas ngau tilli ha ka jingem jongi. If our prayers and other spiritual exercises not out of love, then it is a fake spirituality. Lada ka jingim mensiam jongi ba ki kam mensiam jongi kam lada klam mi nyaka ta ka jingi do Chris ya baro kita ki kam mensiam jongi kilong ka men jinglong batok. Hallelujah. 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 How we receive the love of Jesus. Kumnong iyapdiang ya ka jingi do Chris. Think about all the blessings that we have received from Jesus. Puson halor baro ki jinggur ko kabangila yopdiang hado menda ha ka jingim jongi nau Jesu. Think about the forgiveness and mercy that we experience in the sacrament of reconciliation. Puson halor ki jingma ba ka jingisene kabang yopdiang naga sacrament. Jesus forgives our sins unconditionally. U Jesu map yangi klempot. We experience the forgiving love of Jesus in the sacrament of reconciliation. Yomad ya ka jingit klempu jingmap klempu jongu Jesus Christ ha ka sacrament jimpin yasuk. No doctors or medicines can heal the sickness of the soul. Om don kino ki doctor bat ki dawai ki belaban pen koi ya ki jimpang jong ka mensiam jongi. Only Jesus can heal the sickness of the soul. Tangu Jesu laban pen koi pen kia ya ki jimpang jong ka mensiam jongi. And that we experience in the sacrament of reconciliation. But de ya kaneng yomad ha ka sacrament jimpin yasuk man gapor. Sacrament of reconciliation is a beautiful gift that God has given to us, to the Catholic faithful. Ka sacrament jimpla po ba ka jimpin yasuk kalong ka jingay ka ba kerpang ka ba Jesu la ay nagabinda jong ikikon Kristan kam dameng ikikon Catholic. We must approach this sacrament with great faith and out of love of Jesus. But ngiti bentur syakane ka sacrament dabda ka jingit ka ba karaw. Absence of love is the cause of all the sins.
Jim bam don jingid ha ka jingim jongi ka jing tilli jong ka jingid ha ka jingim jongi kalong ka dao tin rai jong baro ka jinge jongi. Absence of love is the cause of all the sins that we commit. Bat ka jing tilli jong ka jingid ka pelong yangi ruban ngop ha ki pop babun jai. The only way to come back to love Jesus is through reconciliation. But ngidon tang kawe kalindi ban man pai sha ka jingid ka jongu Jesus Christ tang lemba ka jing penyasuk badu trai Jesus. Through the sacrament of reconciliation, we reconcile with God, we reconcile with our brothers and sisters, we reconcile with ourselves. Lemba ka sacrament jim penyasuk, lemba ka sacrament jim plapop, ngi penyasuk badu bele, badung juru ngi penyasuk bad ke para beriu jongi. Love will heal our family. Even love can heal our problems in financial problems. Ka jingid ka pen koi dia king ka sem jongi, haga ju ka por ka jingid ka palai lu dia ngi, na ka jingte jingkum, bad ka jingvid halor baro ki jingdon jingem jongi. God will bless us with the material prosperity if we love God, love our neighbor, and love ourselves. Uble unsa kerku kerhai yang ida kaspa kapeu ladang istang ban idia uble ngi yaki marjan marpa jomi jongi bad ngi idia ladai room. First, we have to reconcile with God, make ourselves right with God. Ningkong ning shop ngi don kam ban penya suk bad uble bad ngi de ban pen be pen rendi ala ka jonga jingim jongi. We have to be in a state of grace to receive God's blessings. Bad ngi de ban yim barabor ha ka jing long jonga jinga e bandu piyo pidiang ye ka jing kerku nau jisum. We have to make ourselves right with God through sacrament of reconciliation. Bad ngi de ban pen be dia ka jingim jongi badu trai lemba ka sacrament jim penyasuk. Make sure all the bondages, blocks are removed through the sacrament of reconciliation. Bad ngi de ban pen te kana bangi lai lui na ka jingte jingkum barro ha ka jingim jongi lemba ka sacrament jim penyasuk. One absolution given by the priest in the sacrament of reconciliation is equal to 100 times saying a deliverance prayer. Bad shisin ladang yo pidiang ya ka jimpla pop kalong tik kumbang yo pidiang shispasin ya ka jing duwai jing lai loid bad ka jing la uksoid. Sin brings a curse. Bad ka pop ka wanra ya ka jing tim ha ka jingim chongi. Sin makes the soul sick. Bad ka pop ka pelong ya ka men siam jongi ban kelap pang. Sin can make our soul, mind, emotion, and body sick. Bad ka pop ka pelong yangi ki ba pang ha ka jing mo jim barkat ha ka met bad ka men siam jongi. When we live in a state of sin, we can be even possessed by evil spirits. Kat bangi im ha ka jing long jong ka pop uksoy do shim kabu yangi ban tem rao yangi. When we live in sin, we become addicted to that sinful habit. Habang istang ban im ha ka pop ngimlin ya kata ka jimlin ka basiniyu ban ngikalalam rao jong kata. When we live in sin, we grow in guilt, fear, shame, tendency of hiding, sorrow. Kat bangi jid ban im ha ka pop ngis ngau rem yalade ngis ngau pop yalade ngis ngau si ha ka jingim jongi ngi ban ngis ngau stam ban ngau tolod ban ngis stam ban yo pang. And we can be influenced by emotional spirits. Bad kat bangi jid ban im ha ka pop kumne nga kamen siam bamen kan stang ban tem rao yaki ha ka jing snow jongi ha ka jing kwa jongi. If one person in our family living in a state of sin, it can affect not only that person, the whole family is affected. Lada iwe iberiu ha ka inga sem jongi idang im ha ka pop kata ka pop jongu kan stang ban kata ya baro shing shisem. To receive God's blessings in our life, Bandup yo pidiang ka jingkar ko na Jisu ha ka jingim ka jongim. we have to be in a state of grace. Ban ngide ban jid ban im ha ka jinglong jong ka jinga e bat ka jingkoi.
saints are living in a state of grace. Baki rikoit ki im barabor haka jinglong chonka jinga e. That is why we seek their intercession and we receive blessings. Dena kata ka dao ngi duai lemba jonki but ngi jingar ko na jisu. Mother Mary is in a state of grace. Kama Maria teisoti kala im haka jinglong jonka jinga e. If you make a friendship with Mother Mary and the saints, blessings we will receive. Ladangi treishitam banyalong ka way bad Maria teisoti bad ki rikoit ngirong in stang banyo pidiang ka jingar ko haka jingim ka jongim. If you make a friendship with fathers and sisters who are living in a state of grace, through them we receive God's graces and blessings in our life. Haka ju kadur ladang is no jan but ki father ki sister ke ba im haka jinglong jong ka jinga e but ka jingkoid ngiru ngin stang ban bit ya ka ta ka jinglong jong ka jingkoid but ka jinga e haka jingim ka jong ngiru. Sacraments are throne of grace. Ka sacrament kalong ka pansngiat jong ka jinga e haka jingim jongi. Blessed sacrament is a throne of grace. Bad ka sacrament ba kuit tam haka duan kalong ka pansngiat jong ka jinga e na ka binda jongi. To receive blessing, we have to come and sit before blessed sacrament. Bandu pidiyang ya ka jinggar ko ngidi ban van shong but pelod ya ka por haka matu Jisu haka sacrament ba kuit tam haka duan. Sacrament of reconciliation is a throne of grace. Haka ju ka dur ya ka sacrament jimpla pop kalong ka pansngiat jong ka jinga e nagabinda jongi. Approach the sacrament of grace to receive God's blessings for ourselves, for our family and our community. Tur jan ka sacrament jong ka jimpenyasuk banduk dabda ka bor jong ka jingkar ko halo jongi bad halor ki ka sem jongi. Hallelujah. 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 Gospel of John chapter 14 Haka gospel jong yanis ka bakatsao verse 23. ka dakot ka bal arpo lai Jesus answered him, uji sula jebab yawo if a man loves me, ladau uburiu idyanga he will keep my word, un kongo yakaktin jonga and my Father will love him, badupa jonga un idyawo and we will come to him bad ngin yawan shauta and make a home with him. bad ngin shong ne bado. Hallelujah. 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 If you love Jesus, Ladangi idyaw Jisu we will listen to the word of God. ngin kongo yakaktin jang utray We will read the word of God. bad ngin pule yakaktin We utray will memorize the word of God. bad un duwai lindad yakaktin We utray meditate on the word of God. bad un buddin yakaktin We utray receive the word of God into our heart bad un pidiyang yakaktin utray hakadonu jangki and try to live the word of bad God. kin treishitam banim yakaktin utray When you receive the word of God into our heart, habang ipidiyang yopidiyang yakaktin utray hakadonu ka jangi Jesus says, Jisu ong Father and I will come and dwell in you. Badgin yawan bansa ringkat bado. The Trinity will come and dwell in our heart. Ka Trinity bakut kan wan syong ne badngi habang istamban pule ya kaktin utray. We become a living tabernacle of the Trinity. Badngin kerlalong ka tabernacle bayim jong ka Trinity bakut ha ka jingim ka jongi. We become another Christ. Badngin kerlalong uway pa tu Chris lemba ka jimpedi ang kaktin utray ha ka jingim ka jongi. If we don't become another Christ, we are not a Christian. Ladang ngim kerlalong uway pa tu Chris ngimpat long Kristan hadumin Who is a Christian? Uwe Kristan. Christian is one who became another Christ. U Kristan ulang u bakala lang uwe pat u Christ. The nature of Christ is love. Ka jinglong jong u Christ kalong ka jingid. Jesus means God is love. U Jisu Jesus means God is love. u Jisu uong ba u ble ulang ka jingid. When we become another love, we become another Christ. Badeng ngikalalong ka jingid, ngikalalong uwe pat u Christ na maruble ulang ka jingid. If we cannot become another love, we cannot merge with Jesus who is love. Ladangim laman kalalong
uwe patu Chris ngimla ban yalong kawe badu Chris haka jingim jongi. All of us are called to become another Christ. Badu blay ukod yangi way pa iwe bangin long uwe patu Chris haka jingim ka jongi. Hallelujah. 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 How can we love our neighbor? Kumno ngilaban yi dia u marjan marpa jongi. Gospel of John, Haka gospel jongi anis. chapter 15, Ka linong ka bakatsan. verse 12 and 13. Kadakot kadar bat kadlay. John chapter 15, verses 12 and 13. Yohanis katsan kadar bat kadlay. This is my commandment. Kane kalong ka hukum jonga. You love one another as I have loved you. To yin markeliang kumbanga yi diapi. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Kajingid bakaratam ba ubriyula bandon nagabinda kilog jongu. Hallelujah. 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 If you love someone, Ladang iid yano hakajingim jongim. we will give our life for that person. Bangin aiti hakajingim jongi hai tai brio. We will extend help to that person even unto death. Bangi kloy ban yarab yaw tai person hadu bandayap. By loving our brothers and sisters, Da kabayid ki himmen ke para jongi. we are loving God who created us in His own image and likeness. Bangid yaw trayo ble jongi. Ubalatao yangi hakadur kadar jongu. If you love others, neighbor, that means forgive others by forgive others. But ladang iid ki himmen ke para jongi ngi maap ki. Greet others. Bad ngi aiku ble ki. Extend a helping hand to our brothers and sisters. Bad ngi kner lakati jonga jingi harap sya ki himmen ke para jongi. Create an atmosphere of love. Bad ngi pelong yaka jinglong jonga jingi saudong jongi. Create an atmosphere of love in our family. Bad ngi deban pelong yaka jinglong jonga jingi hak yinga sem jongi. Create an atmosphere of love in our community. Bad ngi deban pelong yaka jinglong jonga jingi hak imlang salang jongi. When we create an atmosphere of love, heaven comes alive in our community and in our families. Kat kabang ipulong kane ka jinglong jonga jingir hapadeng jongi kabeneng kan wan hiar hapadeng jongi. Heaven is a holy place. Kabeneng kalong ka jaka kabakuitam. Heaven is a place where Father, Son and Holy Spirit is dwelling. Kabeneng kalong ka jaka badon ublay upa badukon badamen siyam bakoy. Heaven is a place where saints and angels are living. Kabeneng kalong ka jaka basyong jongi rikoid baki angel. Heaven is a place of holiness. Bad kabeneng kalong ka jaka kabakuitam. Heaven is a place of love. Kabeneng kalong ka jaka jong ka jingid. In the Lord's Prayer, our Father, we pray. Haka jing duway ko pa jongi ngi duway. Thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Ay kanman ka hima jome katkum ka perte. By praying the Lord's Prayer, our Father, Kakabaduay ka jing duway ko pa jongi. we are bringing heaven here on earth. But ni wanraya ka beneng hakane ka perte hapadeng jongi. Every time when we say this prayer at home, Man laki por ngi duway ka ka jing duway ko pa jongi. we are bringing heaven here on earth. Bad ngi wanra ka beneng hapadeng jongi haka perte. In heaven there is no sin or sickness. Ha beneng omdon pop ne ka jimpang. In heaven there is no evil spirits. Ka beneng ha beneng omdon umen siyam baman. That is why whenever there is Bible conventions, De nagataka daw kat kabadon ka jing duway Bible convention. heaven is coming alive in this chapel. Kabeneng kawan hiar hapadeng jongi hakane ki yimane. And sickness disappears. Bad ka jimpang jing shitom kin pet jingay na kamet ka pa jongi. Evil spirit disappears. Men siyam bam kuit pet jingay na ka jingim jongi. Sickness disappears. Ki jimpang jing shitom kin pet jingay na ka jingim ka jongi. There is no room for sin and sickness
Haka jaka badon ka bening don jaka shu naga binda ka pop bat ka jimpang jing shitom. People experience healing, miracle and deliverance. Bar nang da ki brikin stang ban yom mari ka jing lai lord bat ka jing koi jing kia met bat men siam jungi. Heaven is coming alive in this chapel. Bat menda ka bening ka wan hiar hapadeng jungi saudang jungi. Hallelujah. 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 Create an atmosphere of love in our family and in our community. Long ya ka jing long jong ka jingi de haking ka sem jongi bad hakim lang salang jongi. Let love be manifested from within ourselves. Baka jingid ka ng pau napo jongi way pai way. Love is within ourselves. Ka jingid ka don hapadeng jongi. Love is within us. Ka jingid ka don hapadeng jongi. Jesus is within us. Ujisu don hapadeng jongi. Let love be manifested from within. Ay baka jingid ka ng pau napo jongi way pai way. And love needs to be perfected by practicing. But ngidon kamban penjana ya ka jingid da ka bastang ban eat. Love needs to be perfected by loving and loving and loving. Ngilaban penjanay, ngilaban penba shushu ya ka jingid jongi da ka ba eat shehid ya ki himmen ki para jongi man ka por man ka kelit ma. Only by practice, love can be perfected. Tang lemba ka jingid ba da ka ba eat ngilaban penjanay ya ka jingid hapo jongi. Hallelujah. 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 Gospel of Luke, chapter 6, Gospel jongi Lucas kabahenriyo verse 38. kadakot kabalay po pra Give, and it will be given to you. ay ba pinsayo pediyang. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. Pinyo ya kajingtaw kabapura kajingkat kabapahu en tenyen hakikti jombi katba pila banyam. The measure you give will be the measure you get it back. Da kaju kajingtaw bapitaw yakiway ublay untaw pat yapi. The more you love others, the more you receive love from within. Kambon jingit akiway piro pinsastang banyomat kambon jingit hapo jombiro. The more you love your family members, the more you love your communities, neighbors, the more you receive love from within. Katba pidangit kambon yaki himmen ki para bat ki dekot jongking gasem pinstang banyop pidyang ro kambon jingit haka jingim jombi na utrayo blame. The more you love others, the more others will love you. Kambon bi yakiway makiruk ki eat kambon yapi. If you greet others, others will greet you. Ladapi ay ko blay yakiway kiwi rukin ay ko blay yapi. If you forgive others, others will forgive you. Ladapi map yakiway kiwi rukin map yapi. If you bless others, others will bless you. Ladapi kerko yakiway kiwi rukin kerko yapi. Hallelujah. 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 Saint Matthew, Ka Gospel jong Matthews verse 7. ka dakot ka ba hinyo Saint Matthew chapter 7, ka Gospel jong Matthews ka ba hinyo verse 12. ka dakot ka ba kadar Do to others what you expect others to do to you. le yakiwe kumbapi pikwa ba kiwe kin le yapi Do to others what you expect others to do to you. le yakiwe kumbapi le yapi We are love us. ngi ki ba ki le bhai We expect others to respect us. ngi kimilindi ba kiwe kin burom yangi We expect others to pray for us. ngi kimilindi ba kiwe kin duay na kabinda jong We expect others to help us. ngi kimilindi ba kiwe kin yarap yangi Do to others what you expect others to do to you. le yakiwe kumbapi kwa ba kiwe kin le yapi. If you pray for others, others will pray for you. Ladapi duway nagabinda kiwe rukin duway nagabinda jombi. If you bless others, others will bless you. Ladapi karkuya kiwe rukin karkuya pi. If you smile at others, others will smile at you. Ladapi pusam rukiya kiwe rukin
Pu samrki kalayapi. If you help others, others will help you. Ladapi arab ye kiwe rokin arab yapi. Hallelujah. 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 Love your neighbor as you love yourself. Id ya kimarjan jombi kumbapi id ya ladehi. Love your neighbor as you love yourself. Id ya kimarjan jombi kumbapi id ya ladehi. How to love ourselves? Kumnong ilaban id ya lade. If we really love ourselves, we La- will take care of our mental health. Ladapi yishisha ya ki ya lade. Pinsa sumar ya ka jingkoy jingkia med bad mensiam. If we really love ourselves, we will take care of our physical health. Ladapi id ya lade. Pinstang ben sumar ya ka jingkoy jingkia med. If we really love ourselves, we will take care of our emotional health. Ladapi id ya lade. Pinstang ben sumar ya ka jingkoy jingkia mensiam jombi. If we really love ourselves, we will take care of our soul. Ladapi id ya lade. Pinstang ben sumar ya ka jingkoy jingkia med bad mensiam bad jimbar ka jombi. We will take care of our soul by frequently visiting Sacramental of But Reconciliation. pinstang ben sumari ka mensiam jombi da ka ba jingo ya ka sacrament jimpla pop kambun sin. Love ourselves. Id yalade. Appreciate ourselves. Yaro yalade. Encourage ourselves. Pinslur yalade. Appreciate ourselves. Id yalade. Fall in love with ourselves. Bad man ka por id ya ka mensiam jombi. Loving ourselves is not selfishness or self-interest. Ban id yalade kam shimut pi kanikalong ka jingla lot yalade na jingkwan lalade. We love ourselves because we are responsible for our own soul. Ngi id yalade na marba ngi kitkli yala ka jong ka mensiam jongi. We love ourselves because we are responsible for our soul before God. Ngi id yalade na marba ngi kitkli yala ka mensiam jongi. Hallelujah. 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 By loving God, Da ka ba id ya utrayo ble? by loving our neighbor, Bada ka ba id ya ki marjan marpa jongi? by loving oneself, Da ka ba id yalade? let love be manifested within ourselves. Ay baka jingid kanang pau hapo jongi way payway. Love has to be perfected by practicing. Badang ide ban benjanaya ka jingid jongi da ka bastang banid. Thus we become another love. Da ka ba yid ngikalalong da ka way pat ka jingid ha ka jingim jongi. Becoming another love is becoming another Jesus. Ban kalalong ka jing kaway pat ka jingid ka ba mud ngikalalong way patu Chris ha ka jingim jongi. We cannot become another Jesus. Ngimla banlong way patu Chris. We cannot have the nature of Jesus Ngimla bandon ka jinglong jong u Jesus Christ. without receiving love from God. Kalam da yopidiyang ka jingit na uble. The ownership of love belongs to God. Uble ulong utray jong ka jingit. Jesus is the owner of the virtue of love. U Jisu ulong utray jong ka hok jong ka jingit. Love belongs to Jesus. U Jisu ulong utray jong ka jingit. We cannot become another love without Jesus. Ngimla banlong uway pat jingit kaway pat ka jingit. Kalam da don Jisu ha ka jingim jongi. We cannot become Jesus without Jesus. Ngimla banlong uway patu Chris klam da donu Chris ka jingim jongi. Without God trying to become God. Vita klam uble ngimla banlong uble. We are trying to have the nature of God. But ngi persyang bandon ka jinglong jong uble. We don't have anything of our own. Bangin ngim don klam mau ha ka jingim jongi. Everything belongs to Jesus. Baro kiye ki wanaw Jisu ha ka jingim jongi. Everything belongs to Jesus. Baro kiye ki wanaw Jisu. Jesus says, U Jisu ong. all things in heaven and on earth belongs to me. Baro kiye ha ka parte bat ka baning ka kawan na nga.
Hallelujah. 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 We don't have anything of our own. Ngimdon eye kalem da uble. Everything belongs to God. Baro kiye ke kawanna uble ha ke jingim jongi. John chapter 3. Yanis kabak lai. Saint John chapter 3 verse 27. Yanis lai arpo hinyu. A person can receive only what is given them from heaven. Ubruyumla ban yo eyeru em lamda uble wai hau. John 3:27. A person can receive only what is given them from heaven. Ubriu umla ban yo eyeru em lamda uble wai hau. We have no identity of our own. Ngi ngimdon ka jinglong shimet. Our identity is in relation to Christ. Ka jinglong ubriu jongi kawan ha ka ba yade badu Chris. Because we did not create ourselves. Namar ba ngim shimla tau yala dehi. Our true identity is in relation to Jesus. Ka jinglong ubriu jongi kawan na kata ka jingete ba jan jongi badu Chris. Because we are created by God. Namar ba uble ula tau doriangi. We belong to God. Bad ngide ki jongu Chris. That is our identity. Kane kalong ka jinglong jongi. God is my Father. Bad uble ulong upa jongi. I am a child of God. Bad ngalong tang ukon jong uble. God is my creator. Uble ulong nong tau jongi. I am only a creature. Bangalong tang ka jing tau. Ownership of my life belongs to Jesus. Ka jinglong try jong ka jingim kawan nau Jisu. I am only a steward, a servant of God. Bangalong tang ka shakri jong uble. We should have correct understanding of God. Bad ngide bandon kane ka jing sautu ka ba shai ka dar ha ka jingim ka jongim. God is my creator. Uble ulong unong tau jonga. I am only a creature. Bangalong tang ka jing tau bapli. Ownership of my life belongs to Jesus. Ka jinglong try jong ka jingim jongi jonga kawan nau Jisu. I am only an instrument of God. Bangalong tang ka tiar jong uble. I am a replica of God. Bangalong tang ka dur jong uble. I am a replica of God. Bangalong tang kababud ya ka dur jong Chris. I am only resembles Christ in this world. Bad nga tang ya serim ka jingim jonga kalong ka jingim serim badu Chris. We came from God. Ngilawan na uble. Father is the source from whom we came. Uble ulang ka talong jong ka jingim jongi vai pai vai. And we are only a creature. Bangilong ki jing tao bapli jong uble. One day we have to be with God. Ba dedeng na kane ka daw ngide bandon badu try uble jongi barabor. One day we have to be with God in heaven. Shitin ka sngi ngide bandon badu try uble ha ka jingim ka jongi. We belong to Jesus. Ngilong ka jinglong try jong ka jingim jongi badu Jisu. Hallelujah. 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 We should know that we belong to God. Ngide ben sautu ba ngide ki jongu Chris ngide ki jongu ble. Luke chapter 2, Ka gospel jongu Lucas ka ba ar. verse 49. Ka dekot ka ba saupo kindai. Jesus tells Mother Mary, Uji suang ya ka Maria teisoti. do you not know that I must be in my Father's house? Bale piwa pimtip mo banga de bandon ha ka ying jongu pa jonga. At the age of 12, Ha karta ka ba kadar. Jesus came to his self-realization. Uji sulawan poi siya kata ka jing sautu yala de. God is my Father. Badu ble ulang upa jonga. I am the Son of God. Bad ngalong ukun jongo ble. In the same way, Ha kaju kador. at the age of 12, Ha karta ka ba kadar. we are supposed to know Ngiro ngide nga kakamilindi yangi bantip. that God is my Father. Badu ble ulang upa jongi. My parents have given me a physical body. Bad kikimi ki pa jongi kilaban ay tang ka dur ka dar jonga met do jonga. God is my Father.
Uble ulong upa jonga. I am a child of God. Ngalong ukon jong uble. God is spirit. Uble ulong gamin siem. We are also spirits. Ban ngirong ilong gamin siem. We are spirits with the flesh. Ban ngilong gamin siem badon gado. Hallelujah. 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 Romans chapter 8 verse 17. Ka kiti jong Paulus bakoy siya ki Rom ka ba? That Pra kathenyo. word of God says, Kaktino balay ka ang we are children of God. ngilong gikon jong balay. Romans chapter 8 verse 16. But Romans pra kathenryo. The Holy Spirit himself testifies that we are children of God. Deo men siyam bakoy hi ubasaki ya ka men siyam jongi bangilong gikon balay. 1 John chapter 3 verse 1. Kasiti meningong yanis kabalay iway. God loves us Ubalay uyidyagi. that we are children of God. Ba ngilong gikon jong ubalay. We belongs to God. Ngilong ke jong Chris. Hallelujah. 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 God is my Father who created me. Ubalay ulong upa jonga ubalataw durya nga. I need to have an attachment with the Father Ban ngade de na markata ngade banjan badu ubalay upa. and not with anyone else. Omde but no. Light no ubalay ngam don ga dur kadar. First love for God alone. Ngade ben evening kong ya ubalay jonga. We must tell ourselves, But ngide ban itu yaladehi ngide ban nong haladehi. I love Jesus. Nga idiaw jisu. Jesus alone is enough for me. Ngalabyang ka jingidu jisu marwe. I give a first place for Jesus in my heart. Nga aya kabinda baning kong nakabindaw jisu ha ka jingim ka jonga. And only second place for my life partner and to my children. Bad nga naya kabinda ba arya ki bayid batoin jonga ha ka jingim jonga. We must give first place for Jesus in our heart. Bad nga de banaya ka kerdan baning kong yaw jisu ha ka jingim ka jongi. Jesus is a loving God. U jisu long ublay uyid yangi. And he is selfish. Bad ulang ublay ubakwa jingid marwe. He expects that we should give, we must love him first. Baru kemilin di nang iway pa iway bangi barongin id ning kong yaw jisu ha ka jingim ka jongi. Hallelujah. 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 God's nature is love. Ka jinglong jongo ble kalong ka jingid. The ownership of love belongs to God. Baru ble ulong utray jong ka jingid ha ka jingim ka jongi. Therefore, we need to receive love from him. Di na markatangi don kamban yopedi ang ka jingid na uble. We need to receive love from him. Bad ngide ben yopedi ang ka jingid na uble upa. We cannot grow in love without his grace. Ngimlaban roy ha ka jingid uble kalam ka jinga kabawan tuit na wo. We cannot grow in love without his blessing. Ngimlaban roy ha ka jingid kalam ka jingger ko na wo. Therefore, we need to pray. Di na markatangi don kamban duway. We need to ask every day for this grace. Bad ngidon kamban duway nagabinda ka nagajinga man gasngi. Jesus, give me your grace that I may love you. Jisu penslay ang ada ka jinga jome bangandup laban idya me. Jesus, give me your grace that I may love my family members. Jisu penslay ang ada ka jinga bangandup laban idya ki himen ki paraha po ki inga sem jonga. Jesus, give me your grace that I may love my children. Jisu penslay ang ada ka jinga bangandup laban idya ki kun ki tigi jonga. Jesus, give me your grace that I may love myself. Jisu penslay ang ada ka jinga bangandup laban idya ladero. We need God's grace. Ngidon kam jinga jongo Chris. Jesus says, Jisu ong. my grace is sufficient for you. Ka jinga jonga kalabyang yapihi. Christian spirituality is a spirituality of love. Ka jingim mensiyam jong ki Kristan kalong ka jingim mensiyam jong kabapensyong nong rim halor ka jingi. All the spiritual exercises must be founded in love.
now. Malaki kamen siam bat ke jing tuai jangi kedeben pensyong nongerim halor ke jingid. Otherwise, it is a false piety. Lem konda kane kalong ke jingriu belai talk. Love of God, Ke jingidu belai. love of community members. Ke jingid ke himen ke para. Self-love is the healing remedy for the soul, mind and body. Bat ke jingid di alade kalong ka bor pen koi pen kia met bat ben siam. Going away from love is the cause of all sin. Jingai na ke jingid kris kalong ka dao jang ka pop jangi vai pai vai. Absence of love is the cause of all sins. Ke jing teli jang ke jingid kalong ka dao bat rai jang ka pop ki sang jangi baro. Hallelujah. 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 Let us stand up and sing a hymn of praise to Jesus and love Him. Tongin yang bat ngin ruai ya ke jing ruai ya ukris jing ruai ya ro ya ukris bangin dup laban I dia bu. Tången vagnen gör och jag utrai, det utrar ur sin trångi. Tången vagnen gör och jag utrai, det utrar ur sin trångi. Tratti baro, shatmen baro, det utrar ur sin trångi. Halleluja, 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 Jag utrar ju bara den bort. Halleluja,
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Please be seated. Saint Matthew chapter 16 verses 24. Gospel jong Matthew kat Henry but kada kat arpo sao. Jesus said to his disciples, But ujisu la ong yakisin ran jongu. if anyone wants to come after me, Lada uno bakwa ban bud yanga let him deny himself, to un len yala de. take up his cross, Un ba yala ka dim pana take up his cross daily, ba yala ka dim pana badun bud yanga mangasni and follow me. bad bud yanga. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Jesus says, come after me, Badu Jisu ong bud yanga. which means walk with Jesus Kamut yai rangkat badu Jisu. or walk behind Jesus. Bad budin yau Jisu. In other words, consult with Jesus in prayer for everything concerning our life and family life. Da kawai ka kendin ya keren pad ya pelew jingmut badu Kris hakie kie baro jong ka jingim ka jongi. Allow Jesus to come in every area of our life. Sha yau Jisu banwan hamalla ke benda jong ka jingim jongi. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Jesus says, Jisu ong deny yourself, din len yala de. deny your false self, But len ya kita ki jinglong batok chungi. deny our I, me and mine, such thoughts and attitudes. But kindai but len ya kita ki jingsngo hapo jongi ba perkat yala de but perkat yala ka jong. Deny the thoughts and attitudes of I, me and mine. But len ya kita ki jimmo jimberkat hal or ka jingkwa yala de but ka jinglong yala de but ka jingkwan jong ke baro. When we are full of ourselves, Habangi dab da ka jimpura jongi shimet. Jesus can do nothing in our life. Padu Jisu umlaban le ye ha ka jingim ka jongi. We need to surrender ourselves totally to the Lord. But ngi don kam ban night tilut pura yalade how Jisu. Allow Jesus to take complete control of our life. Shayau Jisu ban shimti lut ya ka jingim ka jongi. We need to humble ourselves. But ngi don kam ban penrit yalade. We need to humble ourselves. Ngi don kam ban penrit yalade. Jesus says, Jisu ong. take up the cross daily. Badu Jisu ong ba yala ka dim pa na man kasngi. Cross is a symbol of death.
Kadim bana kalong ka dakka shin jong ka jingia. We have to die to our own self. But you don't come ban yap man kasngi ha ka jingim jongi. Cross is a symbol of suffering. But kadim bana kalong ka dakka shin jong ka jingsha shitom. We have to take up the cross of suffering. But you don't come ban ba ya kadim bana jong ka jingsha shitom ha ka jingim ka jongi. The way to heaven is the way of the cross. Kalindi shabaning kalong kalindi dim bana. Devil offers us crossless life. But buksudu terwa hangi ya kalindi kalam dim bana. Jesus offers us way of the cross. Ujisu pad utarwa hangi ya kalindi dim bana. Haba uksu pad utarwa hangi lindi kalam dim bana. Devil offers us crossless life. Bad uksudu terwa hangi ya ka jingim kalam dim bana. When Jesus was hanging on the cross, Kadbau Jisu don halor ka dim bana. one of the Pharisees said, if you are son of God, come down from the cross. Badu way uparisi ula pertasha ula damelong ukunu blewan hiar no na ka dim bana. When Jesus said to his disciples, Badu Jisu habau Jisu la ong ya ki apostol jongum. I must go to Jerusalem, suffer and die on the cross. Ngadaben leisha ke Jerusalem bangandup shashitom but ngan shayap. Peter, representing rest of the disciples, said, Badu Petrus ula pasiaw hau Jisu dakabayang nagabinda baro ki way pat ki kadwe ngut ki sinran jongu. Peter said, let that not happen to you. Badu Petrus ula ong kane kam de benjia happy ko kinrad. And Jesus rebuked Peter. But Jisu dumakia wo Petrus. Let that not happen. Get behind me, Satan. Mino petno koksuit nanga. Get behind me, Satan. Petno koksuit nanga. Devil offers us crossless life. Uksuit u IT badu terwa hangi yaka jingim kalam kadim bana. Jesus always offers us way of the cross. Ujisu terwa hangi barabore kalendi dimbana. When you go through spiritual suffering, emotional suffering, physical suffering, know that you are walking with Jesus. Kohim men ko para kadba pidang yai lemba ka jingsha shitam hakamen siam jombi hakamet jombi token mau pidang ya dia kalendi dimbana haka jingim jombi. The way to heaven is way of the cross. Ba kalendi shabaneng kalong kalendi jangka dimbana. Saint Paul says, the suffering of Jesus is incomplete. Badu Paulus bakudu ong ka jingsha shitam jangu Jisu kampat pura. Suffering of Jesus becomes complete only when we participate in the suffering of Ka Jesus. jingsha shitam jangu Jisu kandup lang pura habang ya lang bat ka jingsha shitam jangu Jisu Christ man gasngi. When we go through suffering in our life, suffering Jesus is coming alive within us. Kadbang idang ya lemba ka jingsha shitam ka Jisu ba shitam nagabinda jangi wanjan bangi ha ka jingim jangi. In our retreat center in Umroi, Ha ka retreat center umroy. there are two mystics. But on arngut ki kinakinde ki ba bamayan ki ba yomadi ka jingid bamayan o Chris. Two mystics, young mystics in our retreat center in Shiloh. But ki kun samla ba yomadi ka jingid bamayan jango Chris. And when they are experiencing stigmata, the suffering Jesus is coming alive. But kadba ka Teresa ka yomad yaka jingmam ba kul jango Chris. Ya ujisu ba shashitam uwan hapo jangga man gapor. I have seen suffering Jesus coming alive, these young children. But ngala yo haladehi ya ujisu ba imu ba shashitom wan im haka jingim jongine arngot ki kun kende. Our body is the body of Christ. Kamet jongi kalong kamet bamayan jongu Chris. Every day when we receive Jesus in the Holy Communion,
Jesus is coming alive within us. Man go por ngipediang ya ujisu haka communion bakuit. Ujisu uyim hapo jongi. The priest says, "This is my body." Badulindo wong dakaba peni yang iupu. Kane kalong kamet jonga. The priest gives you Holy Communion by saying, "Body of Christ, body of Christ." Kat baulindo uai communion ipi uang kametu Chris. Every day when you receive Jesus in the Holy Communion, our body is becoming the body of Christ. Man go por man gasngi habang ipediang ya kametu Chris haka communion bakuit. Kamet jongi kakalong kamet bayim jongu Chris. Holy Communion is the healing medicine for immortality. Communion bakuit kalong dawai kashin kabari sumari yang inagabinda kajingim bamjekod. Holy Communion is the healing medicine for immortality, eternal life. Ka Eucharist bakuit but ka communion bakuit kalong kadawai kashin jong kajingim bamjekod bapenkoid yangi. Heaven is assured for us. Kapakatasin ngipediang ya ka communion bakuit ubele penslur yang inagabinda kabaneng. Heaven is assured for us. But kala katasin ngipediang ka communion bakuit katakana kabaneng kadon hapo jongi bangin poi siya baneng. So when we come to receive Holy Communion, we have to be in a state of grace and with faith receive a Holy Communion as a healing medicine. Katasin bangiwan man pediang ya ujisu haka communion bakuit ngide banit kami ala ka jong kamensiam bangidon bangiim haka jinglong jong ka jinghaye. Hallelujah. 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 Every time when we harm our own body through self-abuse by drinking alcohol or eating kwai or doing any harm to our body, we are doing to Jesus. Man kipor haba ngi bernia yalade da kabadikia ne bamkwai ne kano ka kamauria haka medjongi ngi lebe ya ukris ubadon hapo jongi. Jesus says Ujisuang in the Bible, haka Bible "You did it to me. pilale ya kane You did it to me." pilale ya kane. When we do harm to our soul, our mind and body, we are harming Jesus himself. Habang ipinmong yala kamet bar kamensiam bar kajimur jongi ngi lebe ya kamet bamayan jongu kris hapo jongi. In this way, we are becoming an antichrist. Ha kane ka dor ngi kalalong u kris lamler. Hallelujah. 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 Let us stand up. Ini ya. Heavenly Father, Ko blay ko pa. open the heaven. Pliya ka baneng. Rain upon us the Holy Spirit. Sinush. Tese halor jongi ya umensiam bakoy. Let there be a fresh anointing of the Holy Ay Spirit. bakan don ka jimpen timay mensiam haka jingim jongi. Fill us with the Holy Spirit. Pindap yang ida umensiam bakoy. Help us to become another Christ. Yarap yang iban long uway patu Kris haka jingim Help us to jongi. become another Christ in the mystical body of Christ. The Terlong yang church. uway patu Kris haka met bamayan jongu Kris. Come, Holy Spirit. Wan komensiam bakoy. Come, Holy Spirit. Wan komensiam bakoy. Help us to become a saint in the body of Christ. Perlong yang i kibariku ida hakamet ukris. Fill me with your love. Pendap yang i dah jingi jame. Fill me with your love. Pendap yang i dah jingi jame. That I may able to love myself. Bangalaban i dia lade. That I may able to love my God. Bangalaban i dia uble. That I may able to love my family members. Bangalaban i dia kihimen ki para jongi haki ingasem. Hallelujah. 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 Let us sing a hymn and conclude.
Insyam ka nabar lai spa lai punyo. Lai spa lai punyo. Sungo bayang. Ngawan ban ngo bat ban mani utrai ublei trong nas tu ai kan long kan tung kamon trong mi atrai halor trong na kamon trong mi kamon trong nga kan long la da mi mon tu ai kan long Kasih ngawan ban ang kasur bakot yang Hagi ben riu kelat percaya lap Ya kaku berbaba Putrai tu kren hak ming adam hang ni Kakloi ban le kamon chong mi Kari kasih bari jantia Syamikin pai kumni Tupa putrai kampun kinong tong riu Man krim baro syami Ai borai sorya kiba milajin Bakin yalap ka anjing Ngaping ban payala jing im banga itang ladi Henry mi pat mi dot katin jing im nan ay tinoladi Jing nang jing sta jing shlur ba jing shirhem to ay ngan trek lam jing snore Hallelujah. 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 Ko himen ko para mendagas ngi don habreng jongi arngut kiri krau Father Roland Lingdo Parish Priest Jonganan Ba Parish Divine Savior Parish pat kadega sining gong Father Iwan Don Lambat ni ban kinia kanega mas bunsin nga sait ong Father tamba Father Lambun kam inda Father ong kam steam inda kindiat he Father la kloy ban man Duai renggat bat ngi hakane ki Eucharist bakuin hadukat no ngis ngotenat bat ngis ngokumen by Father Roland don renggat bat ngi ban kersan yengi ban duai renggat bat ngi ban don lang bat ngi Father ko bless shibun nagabenda ka jingkoloy jompi ban hapdeng jongi ban duai renggat bat ngi hakane ka Bible Convention kabangi ju pelong man ubanai hakas ngi sai jain ba Bahada kum gadah kasin jongga jimpedi amburom yai Father ngin ai kaboke lembai Father Roshan ilong Assistant Director Jongga Holy Redeemer Renewal Center Moklang. Ngidon renggat bad ngiru Father Ajimon ila dap yalap ngamud ban pediang burom ya Yeshua ka jingkaren te Father Uang te zale hadin te ngala ap Father Ajimon ilong para bad jonga bapulelang padnga kadar snem haka jinglong lindo kabamud baro arngut ngidon haka house name jonga Jubilee minda house name baro arngut bad Father Ajimon ilong spiritual director jonga Philosophy College jongi ha Bangalore Suvidya College haka juga por udang puleru ya ka PhD halor ka jingit ilakran minda kasngi halor ka jingit bad jonga Francis disease bakuin bad kumjuru idang pindibit yalade ya ka jingduwai la uksoi bad idon ka ne ministry nadu kapor ba ulam brother shuai nga ulalong udon khane ka ministry ngala yo min siam nei ulalong bariu bale bad mindaro idang I min siam yaki brother hangdo da ka balong spiritual director I min siam yaki kinaba pule philosophy jongi MSFS Father Ajimon ngakwa ban ay ko bale kit boker wiang epi namar pela kinjo yarpo sons name jonga Jubilee Father I wish you all the best in your Jubilee celebrations as you are
entering into Jubilee year along with me. And I would like to wish you all the best, and my prayers and all this faithful community who listen to you, they will be praying for you. And congratulations and welcome in our midst. Ngintapti na kabinda Jumiru. Kohimen ko para kadbangi la rungha kene ka mas bakuit nginang duai kumpangi jule nagabinda bara kene ke jing tumu jambi pinang rai kakti jambi ngini ro yaw jisu baka bor jisu kenam van yar haler ke jing tumu jambi pa pinang IT kene ke jing tumu baro sha kene ka duan ka dupat rai kakti jambi ya ro yaw jisu haleluya 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 kotrai jisu karko kardo ye kene ke ton bara ke bakar paad ha kaman chame menangis ne ke bapang ke besitam sikin menangis ne ke mensiam balakla menangis ne ke kon jangi ke badan ha padeng exam ke bansastan ye ke exam nado kane ka tayo banwan ye ke kon metric ye ke class 12 bakki be ke exam jangi bakki be ye ke interview hiduai nagabinda bar ke inga sem badan ha padeng ke jingen ron ke grab menang rong hak po jangi lamba ka bo jangi ke yo karisma ko kad bagla tarwa ke ke jing to mo jisu sai kodi ke vai pai vai da ka snam bakar dor ka jome bakin yo jing lai loi da ka bor jome jisu karko ka jisu penslay ka jisu Hak agar tenguk pa badu kun badu mensim bakun. Amen. Kajing ejung try jung iu Jesus Christ, bat kajing ejung blay. Lambat ka just log jung mensim bakun. Kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Kabalay shibun farai jobi. Bapilak hot yang hot pilak hot yang ala aslam ba. Na donek post na mensyuar pilak hot na du bangadan cipo mau bangadan honong kasan hot ngam trek ti dal habawan hapo non ba hot nirung khlam trek terlu apun bor ngas trek ti rawang banga bun kam hot ngabun kam o mentaka sngi khamduna kam kata ka bakla namar mentale nga khambun kam manda sngi sanga mangidon je sang yalap cipo molangkhar tedau bun bhai kam tangba ngakum ong hooj na du mensyua tadang hap ong hooj menta sngi ro tinga dap da kejing kemen sisia banterwa kana ka masa kasien benekong hakane ka Holy Redeemer Center retreat center kaba tangkaway ke retreat center hapo ka diocese ngarap ka jingkemen banyo terwamas hangni bar ngatib dawan terwamas haki retreat center kumkine ngatib babaro ki basi mentadi tangki bahok sudah tingatib hibaro khay ni pilahok la en men duna dang en try men duna la bubon pilahok lut ti tangbang ini simenta susu kena kemas benang hok susu benang bah susu benang kuah susu dengan hot ngawere pi tong ini simenta ada kejirublay ngelada play gipop harus kemen ada kejing pla dengan kam susu ban pen kuah susu ya lade wala dang ngelada pla kecajia batang mereda pla tanghang tu hila yole apa biang yo perkhat kumnore yo mudur kumnore yo pej kumnore ki khmat tangkat taru kala bakla tingidon kamban pen khuat syusyu ban pan maap syusyu ditongin pan maap no blay nak kapenta kini kilat kitam kiduna jengi bro ban penlong ya lade ki babit bane simenta hakane ka knya ka kriam ka bakhuai ngapla hau blay badan bor baro barapi go men go para bangalala pop shibune dagi jing perkhat dagi tien dagi kam dagi jing lek lek dagi jing lek pala junga dagi jing lek pala junga dagi jing lek pala bakrau junga namar kata angkar pat kamaria bakhoi kabayai sa kataizati ya ki angel bakiru khoi barapi go men go para banduai na kabenta junga how try blazing
Ublay beron bor bro unis na yangi melamam na ipap kisang jangi unelam yangi sya kajeng bam jekan. Amen. Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Putrai to isen Tungin ya duai. Ngila dabu ki jeng temu ki jangi hagine ki slip ba phila tho sngap sipang jar kan mong biang ya ki tu ki jeng temu ki ba phitrua ublay un padiang ya ki. Tuai hangi ku tuai ku blay jangi. Bangin burom ya me da baro ka jeng mut ka jeng perkhat jangi. Bat ngin i jisya ya baro nadu kada non. Iduai me kan rat nam ta baro kini kijing temu ki bangiwan ra sekaduan kedupan. Sengau sengam pediang bat ker khu ye ki. Dau trai jungi uji Yesus ukun jeng me. Uba iman basin syarang kat bat me. Ha ka jelong ka we jong men se makhuaj. Ublay junom la junom. Amen. Kajimpule na kashiti syaki Hebrew. Ko para dau Jisu tongenia terwa klemput ya kajingknya jingyaro hau blay. Kabalong uso jong kirimiang sentur kibapla ya kakerteng jong u. Badwat klet ban le sebun ban ya ailem ya kiba pidon. Namar kajingknya kiba kum kita kipen sengubha ya ublay. Tok ungu ya kinong ya lam jong pi, bat tu pendem ya lade haki. Naba kisumar ya kimensim jong pi, kum ki brew ki badai, ban ai ya ke jingkenya. Bat kum juru ya ke jingkeng, kum ta to ai ba kin pendem ya kane da ke jingkemen om da ke jingdiau. Naba kata kanom mentoy ya pi. Menta tu blay ke jingsuk bat uba penmipat na ke jingyap yau trai jingi Yesus Kristus unong syarai bakrau jongki lang brot dakas nam jongka jutang bom jukun un penbiang yapi dak ek kababha khnang ba phinla banle ya kamon jongu dakaba pentrei kam yapi ya kata kaba pensngobha hakmat jongu dau Yesus Kristus hau kanlong kaburom junom la junom amen kaktin jong utrai Nakasam arpulai kenamban rius pa kendai punyo rius pa kendai punyo Mami unong syarang rungam kerdu haposem jong mi nong abu de utrai rungam kerdu shaling kap lang jengam
trong bên ngà và lên sim trong ngà tan thế atrai dei mami unong sharan ei lu ngam kerdu hapo sem trong mi harut kiwa bashnya yang uju senran badhalen tikaho bagan im kerem jong atrai nei mami unong sharan ei rungam kerdu hapo sem jong mi hatem balum yongin bangan daling ngongan nam don ching ting ching ma namar biai don ringka atrai dei mami unong sharan ei rungam kerdu hapo sem jong mi Sembahyang. Kilang brod jonga kisashkor yang uong utrai nga itu yaki bat kibut yang Utrai undon ringkat bat pi ringkat bat piru Haji pulena gospel bakhoy kat ko mo Markus kaburang hami kutrai Hakata kapor ki apostol kilawan pai shau Jisu bat klia thulot hau paro kaba kilale bat lahikai tulong aki towan tang pramaphi syaka jaka bakanja bato shong thai khindiat naba ladon shibun ba ki brio wan ya let hadu ba kimyo porsyu wat ban bam kumta kilaya let dakalieng tang paramaki sya kajaka bakenja tibun ki brio kilaya i bakila let bat kila tip syano kumta kilaya kami nagi shnong barok bakilaya mare sya kata kajaka dak kejat bat kila po ya shwa jongki hawa Jisu lahya nakalieng lui upai ba babun bat los ngusen ayaki namar ba kilang brot ki bomdon nong sherai kum taulah sedang manikaya ki bun ki ai ka gospel jong utrai Kajinya loya mi kopres
nengkong ni syap ngasungu yo boleh try kan rat bolo ailat yang hakasin banengkong banwan ban terwai kene kemas bekhuj ha kene ka retreat center jong diocese but ngai khublai kerpangi fra jobi ibala khot but ibala yatu but ngarol yatu na dubas sedang meni tim kalong kejing kemen ke bakrau na kabenta jonga but ngam kwa ban kren bun ki ai ndoi nga kwa ban ya pusan khendiat khen soi bat phi ki ble don rangkat ha kane gasngi ya kane ka gospel ka bangi lo yos ngau haswa jong kane ka dekhot de gospel ka bangi yos ngau menta gospel Markus kalanong ka ba nrio ka dekhot lai pho sao ha ka ju ka lenong ha kane gospel kalanong nrio ka dekhot ka ba nhiều hạt độ khát lái kaya thua yang ni bau Jisu upa yaki senran jong ubarok khát angot banlet banyalap upa yaki banlet yalap ya ka khubor kababha but habawla pa banyalap yaki tim hadian bakila le bon kita ki kam ki jong ki bakilet yalap Dimenta ha kane ka dekhot ka balai phau laong ba kini ki senran yung Jisu kilawan pai na kata ka jingalap ka jongki kilawan pai na kilawan pai kiliatu ya ka ai ka maki kilale ya ka ai ka maki kilale ha kata ka jinglet ka jongki Gospel jong Lukas kalanong kabak cipau ka dekhot ka bakat nyo ka ong ba habaki ni kisendran kilawan pai kiliatu how Jisu bakla lek bun ki ai kiatu ki baong ki ong ba wat ki ksui ki ko ngo yangi habangi dumok yaki haga kerteng ka jong me kata ka kam bakile kilhikai kila bek suj kila penkoj bat kila lek bun ki kam phla ha kata ka jingle ha ka jingalap ka jongki ba wat ki ksuj ki ngej haba maki ki dumok ha ka kerteng ka jong Jisu ngio i hang ni ba kane ka kam ka mamaki gila kadai kata ka jing treshitam denga kuwa ban yapuson bat phi ba ha kane gospel pamanta ka sngi ngako aban ong bakabaneng kong kabangi day ban pusan kadai kajing treshitom kini kisenran yung Jisu bakilat kita treshitom bat hadian kajing treshitom jongki kyo iyo so jong treshitom kumta ki kemen kajing treshitom barabor kapan kemen kapan hun bat ka ai jing job ya gitu ki bat treshitom kajing trai hitam kai jing job lada day unong balaru habau trai hitam uyo jing job lada unong trai office habau trai hitam ka kam kayaj bait kai jing kemen kai jing job unong ikai ubala trai hitam ya ka kam ka jong u kapen kemen kapen hon ki khna school jong u kin job kin lab ha u khna school habau trai hitam u pas bha kata kadai kas uso jong kajing trai hitam kumbala kini kisenran jong Jisu larangi yo bam da ka MSFS jong kajing trai hitam kapan hon yangi henra larangi yo bam da kabak chuthok chukwan chulalot chu bamsap chu bampang ken mau kam jupen kemen bat kamai jing job yangi kabar kabang akwa bania pusan hang ni kadai kini kentien ki bau Jisu ong nda kita kisenran kilawan pai wong ya lede penaram ya wong ya ki penaram ya lede kendian ale lek penjat haj ukode ki ban lek cha ka jaka kham paji ban penaram ya lede kanmen ko para nginon kam hi ban song thai kendiat kensoi
ngishon dan kam ban chong thai nginon kam ban pen aram ngimla ban chu trei do ban chu trei lenter tai nginon kam ban chong thai endala dap chong thai endala pen aram yala de khendiat ken mau ndang isdang bang ya kakam ngin trei da kajing klain ngin kam klain ngin kam yo bor ngin kam la ban trei kam ha shu andangi penjat ha yala de khendiat yo face ki don chuti ki school ki don chuti kino kijing trei ki badai dakat tulob ki yo chuti balai ban penjat ha yala de khendiat kenang ba kinyo bor ka bathamai kinyo jing start ka bathamai haba ki wan ban trei biang ban peteng biang ya kakam ajing song that khendiat kalong kum kadawai kaba kadawai ba kaba yarap yangi bangin khmi iyet ya ka ai ka bangila dap trei kalong kumno ndai ngila dap khmi iyet ya kakam ka bangila dap trei kapan perkhat bat ka ai da ka weipat ka jing mut bahabang iwan ban peteng biang ya kakam kanirap bat kan ai ka jing mut ka jing perkhat ka bathamai habang iwan ban peteng biang ya kakam dinamar kata ka jing syong that ka boji su ang kam nai ka bangi syong that ban la jai tu henrai ka de ka jing syong that ban khmi yet bat ban pek ka ai ngan la biang nang ne sakaman kata kadai kejajing syong that ka bau jisu ong bat ka balai ka poin ka bangakwa bania pusan bat hi ka bau jisu ong habau yo i kita ki brio ka bakiwan kilalek ban syong that chua baki ujisu bat ki sendan ken poi hata ka jaka ki paj ba tla dab don hang ta ban ap ya u bat habau yo i ki ong ba upat ya ki u yo i bakilong kum kilang brot klem nong syarai kum kilang brot klem nong syarai kanmen ko para bayin habas dang kadaisis jongi hausnam araja henrio hakapor ba pli kane kadaisis ngakan mau ngibro khoj ngiwan ban join hakadaisis lejong ngidon cepo shlong archdaisis ngiwan ban join hakadaisis nong stoin but ngakan mau ngidon haka census ka statistics jong ka diocese ngidon ko mah nyaw pusan hajar ngut ki pat Kristan haba pli ka diocese mentang ngidon cilak nyaw po hajar ki kun Kristan ka diocese kajing roy jong ki pat Kristan hapo ka diocese kalong ka basir khai hakini ki snam ki bala nadu ba pli ka diocese hadu mentah namar kata don kam nong syarai bisuang bu pat uikum kilang brot klam nong syarai don kam nong syarai don kam shibun syu kinong syarai kentai bat cendrang ki ban syarai ya kane ka kenhon lang brot kaparoi stat hadu kata-kata kini kilang brot kisliang mano banai yaki ki kwa ban bam plang mano banai plang yaki ban bam ki kwa jing bam manoban pen kedang yaki Matius kalau nong ba khatwai ke dekat arpo pra ka ong jisu ong wan changa phi ki bai sitam bat ki bakhya jingkit ngan penjat ha ja phi Gospel Yohanes kalau nong nyau ke dekat lai pu pra wong ladau no usliang to un wan changa bat un yo di hendai lada klem nong syarai mano banayom yaki Mana ban penjak seliang yaki haba ki seliang bat ki tengan kilang berat duai namar kata habangi wan haba pi wan cakane ka retreat sentar man la ke ubnai duai banyo shibun ki banlong ki nong syarai ki lengdo ki reuniam ki ban trei na ka banta ban syarai onu lang berat babun hapo ka diocese Ayah kikuan ikti jang pi duai banyo shibun ka jingkhat kawai kalong kami kong ngampa
ia kini kun ia kena kun menengkong namar ka start namar ka bit ka biang kala bani akam yo jam ngampa ia kena ka baaru namar ka babrio kala bani ubrio uba bha pa ene kon balai namar ka mala dur bat ka bit kemadai long sistar no kum kata ka jajing ong weyukpa wangan pa yang nu kun ba kaduk jonga beli long padar nomor dakat ngamla sumar su hayeng dolong padar uni te dadan mana-mana balak banyak ka balang unom ya aili nan jong sajla hacung kum taru unom aili baka balang kan saban ben sengudai tar kom perkhat takpa pa yang mendakat banlong padar ublay ukhot lada dakat ne ladom dakat lada ngilong kumno lada ublay ukhot pediang ya kata kajing khot pediang ya kata kajing khot hakhamar ublay yom dan badakat yom dan bapa brio yom dan basneu brio hakhamar ublay kialong kaju but namar kata pediang ya kene kejengkon banlong kin nong syarai namar uji suang dan nong syarai kilong kilang brat klam nong syarai atau ngin syuhun ban chudon kilang brat klam nong syarai ngidon kam namar kata ban don kinong syarai ban syarai ya ka kunhun lang brat ka bau jisu ukuran hangi don namar kata ngin duai nak kabenta kani bat ngin yo shibun kiling dok kiruniam kibabha kibatrai hitam bat kibaiti ala kajing kajong kajing em na kabenta ka kun lang broad jongu ani ro yo Jesus Christ Tuni yang lang man pelaya ke cengai-cengi. Ngangit hau Lay pa bren bor baro. Nang tau ka blen man ka khnau barau Jesus Christ ko mamawai chu utai chini Jesus abala pun nam sim ba khoi ya bala khan ka maria satuti ya bala shale ben po ben Jesus latus asana na yo ya bala tadu ya shaya harsi balai ben pa di baya laki shamen shashong namon blake pa nor baro nang tau wan pa bisha di ben baya nang ai thom sim ba khoi ka bala thule ba khoi har jeslo ke khoi ajimon po har ni pat ka do pachim bam chukut Amen. Kajing terua. Ginshim kana bar lais pa andri pusau. Lais pa andri pusau. Jesus
Liang Jin Ai Bari Johnny Ai Kin Long Trong Mi Na Jin Ai Bảo Bas Bu Shin Ya Ka Wan Ba Ni Ai Kaliang Menta Liang Kendra Dajing Snawu Syakas Nampen Kelang Ababa Bai Jongi Angin Long Jongli Liang Jin Ai Bari Jongi Ai Kin Long Jongli Liang Ken Ra Shi Jiao Ka U Da Ka Jing Tlot Riu Jongi Ki Pa Jongli La Jing Kle Lamba Maya Yang Itu Ben Klang Ababa Bai Jongi Angin Long Jongmi Liang Jin Ai Bari Jongi Angin Long Jongmi Dua-dua commandment ko para. Bahkan ini kajing terwaknya jonga berjong pi kan lang bapriang hun hau blai pa badun bor baro. Totrain ni kanya tiong pi namta kajing ro buram keteng jongu kajing mentoy ngi bedia balang bakhu jongu baro kawai. Ngiwan ra syakaduan jong me kutrai. Yakini kajing ai dagi bangi syakriya me kat ba me priang yaki ha kajing sebun jong me. To penlong yaki ke sakramen jong kajing suspa yangi. Da Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru To kentiu yalaki do nun. Ingin tiu yaki Utrai. Do ingin yangu yau trai kan radu blai jongi. Kasong hokbat Kadai Dashi sya kalong kabasyong hok bat kabadai Kadai ti jangi bat kajing penim yangi Bani ro igi kamba jang me Ha kajing kentiu nam ya baro kiru kuy Bat kam tam kat bangi dangkan mau Ya kamar ya titi balakir ku Ban pen benaya kajing krau jong kajing isnai jang me Ha kajing ruaya ro jong ka Nama da cisya mera leki kam krau Nabakut cabakut ka pertai Bat mela pen priang ya kajing isnai bakar hai jong me Na kapateng cakapateng Haba me kmi ya kisakri jong me Ha kajing long red jong ka Mera ayangi leng ba jong ka Yau nong seng jong kajing panim ya ki breu Kun jong meu trai jong iu Jesus Christ Leng ba jong u ka kun hon jong ki angel Kamani ya ka buram jong me Bat ka kmena kmat jong me si junom Ngiru ngikir pat ya me Doai baki sur jong ing ya sobat ka jong ki Ha kawai ka sur jong ka jing ruaya ro ka bangi penbenang Bakut, bakut, bakut utra Usim don boru blai kipat Leng bat pertai kiar waila Kajing ya rohos
Dasisya melong bakut kutrai ketamai jong kejeng kuat baro. Namar kata ingger pat ya me to pen kuat pen kentang ikini kejeng turwa jongi. Dak bapayo mensiam jeme kum komjer halor jongki. Bagian kelalong yangi kamet bat kesnam jong utrai jongi uji Yesus Kristus. Hakapor baladino ayu belakamon sengubha ulah priang ya kejeng syak sitam. Ulah syem yo kepu beda kebaingu ya me. Ulah kedia ayu ulah laki senruan uang. Toshim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi ha kaju kerkom layabam ulah shim ya ka khuri bre ka bangu biang eme ulah aya ka laki senruan uang Toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong khuri jong kasnam jonga jong jutang bathamai batbom jukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi batnam ta ki babun na kabanta ka jingma pi pam tole ya kane ban kan mau yang la Kajing maya jong kajingan. Ya jing yang to me go try. Bagi pra. Ya kajing mi pa jong me. Aduh pamendawan, aduh pamendawan. Namar kata ngik bapen menta ya kajiap jimi pa jong ngitruah me gutrai ku jong kajing em de khuri jong kajing penem ngidai ngu item namar malanyo ngik babiet bane khmat jong me bat ban chakruya me dak basurit ni kerpat ya me bangi ke biyo bantah kamet bakas nama Kris ngin long ki balapan itu ligawai daw mensiam bakhuai Token mau ko try ya kabalang jame kabala priang hasatala ka parte bad to pensiona ya ka ha ka jingi rengat bado Francis upa bakui jangi Wilbert Marwenu Bishop jangi bad baru ki lingdo bad ki riniam Token mau lemroi ki himen ki para shinrang bad kinte Kibala yutia daka bakermen ya ke jimmi pat. Badia baro kibala kalat no ha ke jingis ne jame. To pediang yaki shaka jingsha ka kama jame. To isne yangi baro kam kerpang ya baro kini ki kun jame. Kebiya lum krui hangne ben duai ben kerpat ben sleki baro ben kohit ben kiai ki bapang ki beshitam na pedeng jame. Ngi kerpad yame barengkad ba kamari ya teiso di bakuin ka kami jongo bale. O Joseph bakudo kurem changa ki apostol bakuid o Francis disease bakuid but baru ki rikuid ki bela penso vai me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo benta le ma ke jingim bam jikut but bangin ro but pen don buram me da ukun jamme o Jesus Christ Dau Lembadu batau kan long ame blake pa badon bor ha kaji along kawai jong men sim bakun barok kaburamat kaji aro junom la junom amen kumbalau kumingiru nong penem bat kumbalai kaing edikitin blai jong nginot banong Buk pajong iu babne Kanong kabakui
kerteng jong mi kan wan kahima jong mi kan long kamon jong mi haka kendau kumahabne do ayangi mentah kajing bam jongi kabala kasni batu mapyangi akhirin kang jongi kumbangi rungi ma yaki bales yangi bat wat yalam yangi Syaka jing pensyon Henry to pelajani Naka basnir Do pelajani gerpat kutruai na kajing seneo baro Ha kajing sebon jome to ajing suk jing san Hagi sengi jongi Kenang pada kajing rap jing senai jome Ngin laj berbau na kapopet ngini ajia na kajing jen jar baro Kad bani akmilanti Ya kajing kermen bakuaj bat kajawan padu nong penem jengi uji Yesus Kristus. Namar kajong mi kalong kahima. Kajong mi kabor bat kaburong. Junong na junong. Kutrai Yesus Kristus mebelang apostol jong mi kajing suk nga iapi. Kajing suk jong nga ayapi. Wat pajigi pop jong yen rai kajingat jong kabalang jong me. Bada kajing sebon jong me to ayak ayak kajing suk. Bad kajing teli kawai ket kum kamon jong me. Mame baim debasan syar junom la junom. Amen. Kajing suk jong try kan don barabor ringkat bat pi. Doin terwai kada kajing suk iwai iwai pan. Hakmi kulang rot jong belai. Hakmi balakin no gipop kisang jong kaperthai. Sukwangi gibala syakot ngabha syakne kajing kawai kulang brot. Ko kan rat ngamlang ga syang hak menrung po ying jonga. Nrai syang dak tien kamen simnya sakyai. Tangi Katolik kiba laban pediang yau Yesus bat kiba laban krebha bas ngolong babit ban pediang Yesus ki laban pediang kiwai kiba ngi kiwai jat niam sombha duai bat pediang Yesus ha kemensim. Genshim kan bar ar spa ar. Ar spa ar.
bóng ca trong khí cát ca ba na đón ban lo ngan ai api tin and plead haba Don Balo Nanayapi Sukati Hakadonu Apiwan
mi ku trai ban wa men sim trong na kadap na pok rasa jing ma yanga na mi ku trai ngapan ka liu ba nyam trong mi wat ka liu ba nyam trong mi wat ka ko play bas pun badap ching yangi ben rem kadim apodonut babja lada kakriat pensadya kababli ngan im ko trai lada bana bisa ngan im ko trai lada bana bisa Jisu batya to shindo nu chonga ben long yata ka ket shong ne chong mi to ai kan long chong mi baro shita ya mi ban mu pandem bat ban mani ya mi ban mu pandem bat ban mani ku trai trong nga ker ku imei pa laman aki yang asyami gila Jisu bai ya kitori toda sha paradise jing men yaki yala sha paradise jing men yaki yala Jisu bai kolok chong ki bare wat shabani bentit yala mensi da jing lului chong mi wat shakan twin halo chong mi junom tolong usi halo chong mi junom tolong usi Trong niang lang ngi duai ya kajing la kamen kajing duai jubilee arhajar arpusan ko khpa uba benang ai ba kajing ngai kaba ma ayangi hau khon trong me u Jesus Christ men jongi badut le ding jong kajing ya wala klang kidono jongi daw siem bakut kan kesubia mapo jongi ya kajing kermen balakarku na kabanta kajingwan jong kahimai jongi Ai bakti ai jong me kan keladur ini sya kinong bet untuk sajong sumbai jong gospel. Ai begitu sampai kita keladur na chapo kan long brio keman brio
bat ka perthai ka Maryam barok away ha ka jing kmi lanti batikana jong ka benang batmai bat ka perthai batmai Aban dalam jam kiau ya God de pajing snew Abrom jong me kan chai ronom ai pajing ai jong ka jing nak men kan kersiu biang apo jong ni kipel krem jong ka jing kermen ya jai nur na ka benta kispa jong ka beneng ai ba ka ka ju ka jing ai kan pen krem ka jing kermen berjing suk jong beri pa jong ni hastak perthai ameu blai jong ni Yau balakal ku junam, kanong program kajiro junam la junam, amen. Ukpa chungi uba meneng kalong kabukui kerteng chungi kanuan kay ma chungi kalong kamon chungi ha kandau kumahabeng tuai ngi menta kajunam chungi kubalakasni batu ma bingkerengkang chungi kumai ruin ma bikeblas neyangi Kuwate lamengi syarjung pensyoy Kurai tukaji na kabasneo, amen. Kublai Maria Badap lechnyai try remat pha rakal khuye parabdang gin thai lakar khuye sok pa jong pha Jisu Kumaria bakho yakni jong blai tu dwai nam ta ji kinong pop mentaw rapor kajnyap chungi, amen. Kapuram haupa brakun ramsin bakut Kumbalang mukang kunjum tabat barabor chinam la chinam, amen. Tungin ya duai Habalapsa da kajing ai kabasius pa yangi ngirpat ku tsuai balamba kane kajing arab banyo ya kajing panem bom jikat kajing ngat basisya kanang ro kanang yai roi da Chris utrai jengi, amen. Utrai unoringkat bat phi tongidam lagi kli ban priang ya kajing kerku kajing ublai to blai bedon bor bro un kerku ya phi ha kajing isnai jengu bat un the api Ya kajing start bapalayim, amen. Ton psaya pi barabor, da kajing ikai jong kajing ngat. But un penlong ya pi kibayine hakikam bakhuy, amen. Ton penpai ya kajing jam jong pi syauhi. But un kedeu ya pi ya kalanti jong kajing suk bat kajing sebun, amen. But kajing kerku jong ublay beron bor barok. Ukpa bat ukun bat umensiam bakhuy. Kan hiarapi bat kan sa bat pi junam, amen. Kamas kalawai tung lesuk ban it bat ban sakri hok yau try ngi sangu yau blai sachisian kublai shibun fara jobi bat kublai shibun ya pi barok khoi ifada bat sister bat pi barok khoi to blai nang kerku kurdo ya kan ek sentar bat ya kadai ses jengi kublai shibun Insyum ka number arspa andri popra Arspa Andri Popra.
hok pa bro khun bro men sim ma khoi Kumba kalalok ha mabalik kong chum taot barabor chunam na chunam. Amen. ko donut pu khuita mu jisu Grace na yini. ko maria ko ni rap jing kristan Kedua nak benta chungi. en yero yutra jisu kris in sawan pai biang sibije tik in wan pai biang kemudian sedang tapi wan no suara sibije Kin sedang ki kalendar bala di de ki sang seng samla jong Francilian Youth ki kalendar juga FYM Francilian Youth Mission. Tekini ki kalendar ki kador jong ki kelong arpo tengka teng kerbar piwe pila ban ki kalendar nama ki samla Francilian idone jing temu ban yarap nam ta ki bang basitom. Kador jong ka kelong arpo tengka